PCL siam tharikani a kumin sang ni som ni pahni pathianin min shwai thenga Tunhnai Chanchin po avoi khatna atan kan ron nang vele ta e clear tu zong te kumthar chibai kan bu ka cheu Tunhnai Chanchin January ni khat achanga ni som panga inkara Kohhran Rawngbawlna Chanchin ilo thlir hawang u State Bank of India in BCO hena kumthar thil pe kan hlan January ni khat sang ni som ni pahni kumthar ni khan State Bank of India chuan Baptist Kohhran naw nu cham enkolna Baptist Church Orphanage Sirkon hena kumthar thil pek chanim tak an pe a thil pek te hi blanket som ni pali bedspread som ni bedsheet som pakwa pressure cooker liter som ni pakhat le LED TV ti an ni heng thil pek te hi pu LP lal changkima Regional Manager State Bank of India aizolin hlanin lungleilama SBA a thoktu engmo zati nan joy oma Reverend Arlal biak liana AGS Service le BCO Manager Reverend H Vanal ruata te baka BCO wa thoktu ten an lo dong songani tundin huna Baptist naw nu cham enkol na a hian naw te som pakwa enkol me kan ni a mother pahni le helper pasari omin office lama thoktu pariat an ommek bok Pastor Thanjinga Chanchin Reverend Dr CL Minga Ziak Tlangzar ani January ni riat changhi som ni choma dar som le achan ve khan BCM Hall Serkona Pastor Thanjinga Chanchin afapa Reverend Dr CL Minga Serkon Ziak chu BCM General Secretary Reverend Evram Din Moyan Atlangzara Lekhabutlangjar in khom hi Pulerwat Kima Administrative Officer BCM Headquarters Office in Akai Shwaya Reverend Bandal Muan Kima Bial to Pastor Bazar Pastor Bialin Pathian nena in koltir na hunser amanga Pastor Thanjinga Fate Pahni CL Rwalale Reverend Dr CL Mingaten thu an soya Pibet silarin sangile tangbal ngak lian fa nai ten fakna hla an sabok hunto pa Reverend H Kilwayan malsom chongchai na mangin lekhabutlangjar in khom hi akharani Pastor Thanjinga hi BCM Pastor Masate Jinga mini in kumsang khazariat somriat pakwa a apianga Sirkona sab upa FW Savagin kumsang khazakwa som pathuma baptisma achantira kumsang khazakwa som ni pathuma nupui aneya Fapa pathum le fanu pathum an nei ani kumsang khanjakwa som panga atangin Kohhran upa presbytery member ani a kumsang khanjakwa som pariata changa kumsang khanjakwa som ni kumthum chung tir kau na azira kumsang khanjakwa som ni a tir kau ta nem nge ani kumsang khanjakwa som ni pasari a minister pastorata nem nge ani a kumsang khanjakwa som ruk pali April ni som pali a Sirkona khovel achwa sana atuka voina in khom Sirkon biakina nei ani a zong noi than mwala phum ani Pastor Thanjinga Chanchin hi cheng zaman ni in BCM book room le lekhabudor shanga te le theya chhop chwa ani January ni riat sang ni som ni pani khan Mizoram Baptist Kohhran meidum biak in hon ani biak in thar hon na hi chonu dar khata biak in kota nei ni in Reverend Dr Arla Thanmoya Executive Secretary aizolin biak in hi ahonga biakina pathian biak in khom nei zui ngalani a in khom hi Reverend PCL Mankima Bial to Pastor in Akai Shwaya Upa Aro Moya Treasurer Kolisi Pastor Bialin Pathian thu chiarin Rongbol tu pachunga Secretary BCM Meidumin Kohhran le biak in sakdan report ape biak in hon na in khoma hian Kohhran member tharlom lo na Bial to Pastor Reverend PCL Mankiman negin Pro Pastor Sila Nunsiaman nawhlan na anei bok Upa Ronginga Chairman Kolisi Pastor Bialin chibai book na le lumpui na thu soyin Reverend Dr Arla Thanmoyan thucha asoibok BCM meidum biak in hi December ni sompali sang ni som ni a lungphu mani a January ni somparuk sang ni som ni pakhata ban khur lain biak in sakna chan chho ani a natlang boi za som ni chuang thokin biak in saknan cheng nuai nga le sin thum vel senral ani a biak in mun le nan cheng nuai ruk man ani bok October ni som sang ni som ni pakhat pathian ni khan Bial to Pastor Hovin lwa lu chan ani a January ni riat sang hi som ni pani a hontura ruahman alo ni ta ani BCM meidum hi August ni rok sang hi som pakwa zandariat le achanve a Bial to Pastor Hovin din ani a adin tir lai hian chung ka pakwa atangin Kohhran member som thum an oma tundin huna chung ko som pani omin Kohhran member som li pakwa an om meka assembly target cheng singthum sanga nein an tlak fel ve to ani Longtlai area Baptist Mepapol coordination committee din ani January ni riat sang hi som ni pani in rin ni dar som pakhat le achan ve khan JH Lorraine Hola Area Administrative Working Committee Longtlai Ruahman agin
Longtlai Area Baptist Mi Papol Coordination Committee din ania LABMP Coordination Committee hi Mizoram Baptist Mi Papol MBMP Executive Committee in din aphalsak angin Area Development Working Committee Longtlai Malak na in din ania kumni chung sangni somni pani atanga sangni somni pathumatan office bearers thlanna nei ngal ania Reverend Arlan Nunzira Executive Secretary le Longtlai Town Bial to Pastor Pathum ten in thlanna hi nei puin hengte hi thlan anni Chairman Pushang Thanzova Longtlai South Pastor Bial Vice Chairman Pularin Liana Longtlai East Pastor Bial Secretary Purohim Liana Longtlai North Pastor Bial Assistant Secretary Pulal Soitlinga Longtlai South Pastor Bial Treasurer Pu Wanalvona Longtlai East Pastor Bial Finance Secretary Puelarin Oma Longtlai North Pastor Bial Senior Advisors Upa Ke Zawzam Liana Longtlai East Pastor Bial Upa Si Thankima Longtlai North Pastor Bial Reverend H. Larim Tuanga Longtlai North Bial to Pastorin Fuina Tutsa Soyin Reverend Kelal Dawsanga Longtlai South Bial to Pastorin Shuai to Tharte Chungchai Sakna Aneibo BCM Horep 10 Missionary an Kaushanin an Enkol Tour Tir Chuan Hun an Mang January ni kwa Pathiani Khan BCM Horep Zobok Chuan an Kaushanin an Enkol Tour Missionary an Lak Gospel Chanchin Moya Tir Chuan Hun an Manga Tir Chuan in Khom hi BCM Biak in Horep Zoboka Man Ania Reverend Arlal Thangliana Mission Coordinator in Missionary Tir Chuan hi anayani Missionary Atana Tir Chua Gospel Chanchin Moy hi BCM Eden Thar Lunglei member ania AICSA MD Fazir Zawa BCM Tuichonga Tho Nu in BCM Ebenezer Zobok Tehian Nazareth English School Tuidu Chi Pura Muna Thok Turin Anlata ani Mizoram Baptist Kaushan Thok Tu Te in Lan Tharna Hun Man ani in Lan Tharna Hun hi mun sang sanga man ani a Headquarters Office le Lunglei Khopui Chunga Thok Tu Te Pualin BCM Hall Serkona Man ani a Pulal Ruat Kema Administrative Officer in Akai Shwaya Pivanal Thengliani Principal School of Nursing Serkonin Pathian Nena in Koldirna Devotion Manga Reverend Ephraim Din Moya General Secretary in Thok Tu Te Fuina Thu Soyin Reverend Arlal Biakliana Associate General Secretary Service in Pathian Thuza Asoya Reverend Dr. C. Vanal Dikan Chongchai Le Mal Somna in Lan Tharna Hun hi Kharani in Lan Tharna a hian Headquarters Office a Thok Tu Te le Lunglei Khopui Chunga Zirna in le Department Office Shanga Thok Tu Mizan hi Somnga Chuang Zet an Kal Khomani Aizol area a Thok Tu Te Chuan BCM Biak in Shalom Mission Veng Thanga Hun Mangin Longtlai area Thok Tu Te Chuan JH Lorraine Hall Baptist House Longtlaya an Manga Home Mission le Mizoram Pond Mission Field Shanga Te Po in Lan Tharna program hi man anibok Tundin muna BCM a hian Thok Tu Sangkhan Sathum Somkwa Pakhat an Omme Kani Mizoram Puma Missionary Day man ani January ni som pakhat sangni somni pani thole ni kha Mizorama Missionary Masaberte Lauthen Champhaphak Missionary Day yani a kumtenin he ni hi rampuma man ani theinan Mizoram Sarkar po in Sarkar chol state holiday yatan kumsa kha zakwa somriat pakwa achang khan amang thina ni Mizoram Baptist Kaushan chuan he ni hi ursun takin amang thina chunlama in khom le in pol ho na program siamin Missionary Day lom na right buat chain omni khamin hun an mang thina kumina hian shilenga wangin Kaushan sang te hun mandan a in anglova Kaushan tam takin omni khama pathian hen lom thusoi in khom na le Missionary Day lom na right an buat sai lain Kaushan chen khat shileng in a chim wai deuh te chuan chomhalam in khom program chau an mang thei thungani Missionary Day a hian headquarters a changin Reverend Dr. C. Vanal Dika AGS Mission chuan na thiala hun mangin jingin khoma na thial bazar Kaushana Thutsa Asoya Chunhulama Paniel Kaushana Mission Consultation nei puin Zana Pathian Biak in khoma Thutsa Asoibok Reverend Arlal Biakliana AGS Service chuan BCM Shangchal Kona hun mangin jing in khoma Thutsa Asoya Reverend C. Thuntluanga Pastoral Department Director chuan BCM Neural Vonga Missionary Day hi man puin jing in khoma Thutsa Asoya Sunday Chunhulama Sunday School Hall Sakthar Hongin Tlaya Missionary Day Lomnarwai Akil Puibok Reverend Dr. Arlal Thanmoya Executive Secretary Aizol Poin Missionary Day Hisairanga man puin jing in khoma Thutsa Asoya Reverend Arlan Nunzira Executive Secretary Longtai Chuan BCM Zai Ona Biak in Thar Hon na Nehin Missionary Day Lomna a Tel Puibok BCM Biak in Zai On Longtai Veng Puichu Reverend Arlan Nunzira Executive Secretary Longtai Area in Hong Biak in Hon na in khom hi
January ni som pakhat sang ni som ni pahni missionary day lom na nen arwalin hun man ani a inkhom chan ma in Reverend Arlan Nunziran monument hon na le biak in hon na hun amanga hemin hu hian pathian biak in khom nei chunzom ngal ani biak in sakdan report ngai thak ani a report in tarlan danin BCM biak in zai on long tlai veng pui hi kumsang hi som ni pakhata chakchan ni in kumsang hi som pariat khan wa lu chan ani a biak in len zong hi adung fit som ruk paruk awang fit som li pahni ni in biak in saknan hian cheng noi som nga pathum man ani biak in hong tur Reverend Arlan Nunzira Executive Secretary longtlai hne atangin pathian thucha ngai thak ani a Reverend Lalzar liana khiangte longtlai East Bial to pastorin malsom na in khom hi achin ani Mizoram Baptist Mipapol Executive Committee meeting nei ani Tunkar ni lai ni January ni som pahni sang ni som ni pahni khan Mizoram Baptist Mipapol Executive Committee meeting sab upale pubuang hall serkona anei ani a meeting hi MBMP President Rongbawlna tu chongrolo luran akai shwaya Reverend Si Chuntluanga Secretary MBMP in report tang pui apebok Secretary report chuan kumsang hi som ni pahni BMP thuziratan Christian Chungkodin ti chu printing press a pekfel ani to thule January tha a pefel man be se ani thule FOD in kai shwai na po boy pui chau mek ni in proofreading po zo ani to thu atar lang tunchum meeting a hian kumsang hi som ni pahni MBMP ro rel nei turata na inbuat sai na le agenda te thlirlok na an nei ani PZD rem siami missionary superannuation pension in atchwa December ni somthum pakhat sang hi som ni pakhat khan PZD rem siami missionary marpara athok lai chu superannuation pension din atchwa ka atho puiten thana hun an mang PZD rem siami hi kumsang khazakwa somriat paruka home mission tlabung din thara bru namzinga missionary in athok chana hemin hu hian home mission bru le chakma te jinga thok chun zom zelin komsom thum panga zet full time atho no in superannuation pension in marpara chakma te jinga atho lain achuak ta ani PZD rem siami hi BCM Salem na changa missionary achuak ani a December ni somni pakwa kumsang khazakwa somnga pakwa a apianga apa chu upa ZD lal nu na ni in anu chu PPC lal biak kungi ani a unaw pian pui pali ani ani kumsang khazakwa somriat paruka missionary atan la ka ni a apos ma saber chu tlabung din thar primary school ani missionary a tho chung hian din thar tlabunga chumni phai rong kai putlunga si le marpara a te evangelist teacher in athok man ani apasal pu arla romsang ani an fa pahni an neya apasal hi BCM missionary thoni in PZD rem siami thona marpara a tho thokin an chung kwa in an omani Reverend Tlonei Fatsai Deputy Director Simnei Tinupa in BCM how to te an mu Tunkar ni lai ni January ni som pahni sang hi som ni pahni khan serving in mission Northeast India Simnei Shwai tu Reverend Tlonei Fatsai Deputy Director Tinupa chuan BCM Headquarters Office to in BCM Shwai tu tenen income ho na an neya devotion nei na a Reverend Tlonei Fatsai hian serving in mission sim Rawngbawlna tlang pui soin sim hi khovel pum huap ko shan pol big omlo Chanchin chap wonder na lam hna thoka tholok tak an ni thu te atar langa hemi atana BCM missionary no patwak thum le mimal pakhat an tho ve awangin lom thu a soibok mission department how to tenen AGS mission officer income ho na ani zuin BCM le sim te tho ho na amason zel dan tur le ruam man na te soi howin hun chatak an mang Simlama BCM Zirna Sikul te tlo in Education Director, Communication Director le hetim Principal te ankal. January ni som pakhat sang ni som ni pahni pangkhan BCM School Lungpuk le Simlama Mizoram Baptist Kohhran Education Department waya Zirna School malakna shang enpui le School Account Auditing Education Director Reverend Elvanal Sanga Communications Department Director Reverend Dr. Lalzar Liana le hetim Principal Puvi Wansang ate ankal Lungpuk ka missionary day te anman puya atuk January ni som pahni a khengkhong le Lungpuk khwa a Myanmar ral tlan te omnat lo in pura Kohhran an tlo ngal boka hemini vek hian Thingfala Baptist English School Thingfal zirtir tu te le school board member te nen meeting an nei bok BCM nongtlai twal chung Kohhran shanga semtur blanket somli nongtlai DC in a pe January ni som pahni sang hi som ni pahni ni lai ni khan Longtlai DC Conference Hall a BCM Longtlai twal chung Kohhran shanga semtur blanket somli Longtlai DC in a pe a thilpek hi BCM ayo in Reverend Arlan Nunzira
Executive Secretary Longtai Chuan, Deputy Commissioner Dr. Anju H. Vandal di kan hne changin adong kaushan sang hne na an kaushan chewa amamo tu te pek turin Longtai di si hian blanket sem tur every infant matters hne na chang an don chu apechwa kani khatin zong kha Tunhnai Chanchin engineer ni khat achanga ti som panga inkara Kohhran Rawngbawlna Chanchin kan ngai thla ka kan thlir ho thei chu ani e